3. Vlado Moravek u kadetu sa brojem 17, V8 motor, stražnji pogon, 750 konja. Pored njega Dario Konopek, Audi 2.7 pogona, sve kotače i turbo i nitro, će biti dobar rejs. Ponovimo još jednom, Vlado je danas napravio najbolje vrijeme na kvalifikacijama, jedini je vozi ispod 11 sekundi. 10.7 je bilo, ako se ne varam, ukupno vrijeme. Šesto vrijeme reakcije za Vladu, 0.5.